Партнери звертаються до нас, до України, щоб ми допомогли із захистом від шахедів, з експертизою. Abafatanyabikorwa batugana twebwe Ukraine badusaba kubafasha kwirinda, badusaba ubumenyi n'ibikorwa bifatika, hari n'ubusabe nk'ubwo bwaturutse ku ruhande rw'Abanyamerika. Muri iyi minsi naganiriye n'abayobozi ba Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu, Qatar, Bahrain, Jordanie na Kuwait. Hari n'ibindi biganiro bizaba n'abandi bayobozi b'akarere. Turimo gufatanya n'abafatanyabikorwa bacu mu Burayi. Birumvikana ko ubufasha bwacu ubwo ari bwo bwose butangwa gusa mu gihe bitagabanya ubwirinzi bwacu muri Ukraine, kandi bugomba kuba ishoramari mu bushobozi bwacu bwa diplomasi. Turafasha mu kwirinda intambara abantu badufasha twebwe Ukraine kwegereza iherezo ryiyubashye ry'intambara, Наближати достойне завершення війни. nk'uko mubibonye rero dutangira iyi nkuru n'iyi video, uwo dutangiye tureba ni Zelensky, perezida wa Ukraine, aho yari ari kuvuga igisabwa kugira ngo abe yaha ubufasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho amakuru atugeraho nuko perezida Donald Trump yasabye Zelensky ubufasha muri intambara ari kurwanamo na Iran, aho intambara yamukomeranye, ndetse ibintu bikaba bikomeje kugaragara ko Abanyamerika badashaka iyi ntambara. Biraza kugenda bite rero? Reka tugaruke kuri inkuru yose uko yakabaye. Biragaragara ko Donald Trump ari kwiyambaza Ukraine yashegeshwe n'intambara kugira ngo imufashe mu gitero cye gitunguranye kuri Iran. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze mu ijambo rye rya nijoro ryo kuwa gatatu ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ibindi bihugu by'inshuti bari gusaba ubufasha bwa Kiev mu kwirinda drones za Iran, nk'uko Reuters yabitangaje bwa mbere. Zelensky yagize ati, abafatanyabikorwa bari kutwiyambaza twe Ukraine badusaba ubufasha mu kwirinda drones za Shahed zakozwe na Iran binyuze mu bumenyi n'uburambe nyabwo mu bikorwa by'urugamba. Hakaba haranabaye ubusabe buturutse ku ruhande rwa Amerika. Ubusabe bwa Trump bushobora kuganisha ku kugabanuka gukabije kwa misile z'ubwirinzi bw'ikirere za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Ukraine, mu gihe imbaraga z'intambara za Ukraine zinjiye mu mwaka wa 4. Abadiplomate babiri b'Uburayi babwiye Reuters ko hari impungenge zikomeye z'uko Ukraine izagenda irushaho kuba mu byago uko Trump akomeza ibitero bye by'ibisasu kuri Iran. Uku kwinginga kuje kandi mu gihe Trump yashyize igitutu kuri Zelensky n'abayobozi ba Ukraine ngo bagirane amasezerano y'amahoro yihuse na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Uwo Trump yagiye agirana nawe umubano uzwiho guhindagurika kenshi. Trump akunze kugirana ubwumvikane buke na Zelensky, uwo yise P.T. Balmoon, mu butumwa yashyize kuri Truth Social kuwa kabiri. Mu nama yawe yabereye mu biro bya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Oval Office muri Gashyantare 2025, Trump yashinyaguriye imyambarire y'umuyobozi wa Ukraine, avuga ubwo yasuhuzaga ati, "Oh, wambaye neza cyane." Yambaye neza uyu munsi. Mu kwezi gushize gusa abayobozi b'urwego rw'ubutasi bw'Ubwongereza bavugwa ko basangije bagenzi babo ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibiganiro byo kuri telefone n'ubutumwa byafashwe, aho abayobozi bakuru ba Kremlin bashinyaguriye ubushake bugaragara bwa Trump bwo kwizera amagambo ya Putin ku byerekeye gutera Ukraine. Umuyobozi mukuru w'umutekano mu Bwongereza yabwiye The Spectator muri Gashyantare ati, twakomeje kubereka amakuru y'ubutasi yerekana ko Abarusiya bari kubeshya, Abarusiya bari gushinyagurira Trump mu ibanga kubera ubujiji bwe ku ntego za Putin. Putin ntashaka guhagarika intambara, gusa Trump afite amateka maremare yo guha Putin ibyo ashaka. Perezida yateguriye mugenzi we w'Uburusiya ikaze rikomeye mu mezi make ashize mu nama yabereye muri Alaska, yamamajwe cyane ariko ikaza gufuba nyuma. Ifoto y'uyu perezida w'imyaka 79 agendana iruhande rwa mugenzi we w'Uburusiya ubu imanitse ahagaragara mu cyumba cya Palm Room gihuza West Wing n'inzu ya perezida mu bikorwa byo kwiyamamaza mu mwaka urenze ushize
umuyobozi wa MAGA yijeje ko azabona agahenge mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine mu masaha 24 gusa akimara kujya ku butegetsi, ahubwo ibitekerezo bye byerekeje mu burasirazuba bwo hagati, aho na Trump ubwe yemeye ko atazi igihe amakimbirane yatangije azamara. Mu gihe cyo gutangaza iyi nkuru, byibura abasirikare 6 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishwe mu mirwano. Hari uwitwa Captain Cody Aycock w'imyaka 35, akaba aturuka muri Florida, Sergeant Class Noah RTA Jenny w'imyaka 42 uturuka muri Nebraska, akaba Sergeant First Class Nicole M. Amor w'imyaka 39 wo muri Minnesota, akaba SPC Declan G. Cody w'imyaka 20 uturuka muri leta ya Iowa. Chief Warrant Officer 3 Robert M. Malzani w'imyaka 54 wo muri Sacramento muri California, hamwe na Majoro Geoffrey O'Brien w'imyaka 45 wo muri Indianola muri leta ya Iowa. Ngira ngo murabyumvira neza cyane nk'uko amakuru atugeraho nk'ikinyamakuru The Daily Beast cyavugishe ngo Minisiteri y'Ingabo Department of Defense hamwe n'ibiro bya Perezida White House kugira ngo bagire icyo babivugaho, ariko ngo ntacyo bigeze babitangazaho. Ngira ngo rero murabyumvira neza maginga ya uko ibintu byifashe, abasirikare bamaze gupfa ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imirwano ikaba ikomeje mu buryo bukomeye cyane, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo butunguranye kandi bubabaje no kubona ko Perezida Donald Trump ubwe yajya gusaba ubufasha Perezida Vladimir Zelensky uri mu ntambara uyimazemo imyaka 4, akaba bijyanye na experience ayimaze mu nyuma y'iminsi 4 gusa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikagiye gupfukamira Vladimir Zelensky utorohewe n'ibitero. Ibintu rero bikaba bikomeje gukomera muri iyi ntambara ikomeye cyane kubera mu burasirazuba bwo hagati. Biraza kugenda bite rero ko Perezida Vladimir Zelensky yarakaye nawe yavuga ngo ubu hashobora guha ibi bihugu bya Bahrain n'ibihugu byose za Qatar byose biri kugabwaho ibitero, ubufasha bwose azabaha buzagira inyungu ifatika. Ibyo byose reka dutegereze tumenye ngo ese bizarangira bite. Reka dusoreze rero kuri aya makuru ari kuvuga aho Israel yarashweho ibisasu, nk'uko makuru mashya atugeraho. Igisirikare cya Israel kivuga ko Iran yarashe ibisasu byo kuri Israel mu gitondo cyo kuri uyu wa 4. Nta makuru y'abasize ubuzima aramenyekana nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru AFP, aho byisunze igisata cy'ubutabazi muri icyo gihugu. Habaye rero amatangazo 3 atandukanye yo kuburira mu masaha 2. Abanyamakuru ba AFP bakaba bumvise ibiturika i Yerusalemu, ariko igisirikare kikaba cyamaze kwemerera abantu gusohoka aho bari bihishe cyangwa binyegeje aho bihisha ibyo bisasu. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane nk'uko ku mugoroba nari nabibagejejeho abanyamakuru bari guhunga bagaragaza ba CNN bari guhunga ubwo ibisasu byari biri kuza i Tel Aviv, ariko muri kumva Yerusalemu naho ntabwo byari byoroshye. Amakuru yose arakomeza kugenda nyabagezaho 5 kuri 5. Mubane nanjye muri aya makuru yose. Ni Pilot News TV nk'ibisanzwe.